Assalamu alaikum, urmatlı Kırgızstanlıklar, urmatlı ünlük görüşçüler. Universal bazarı bugün 23 sentyabr 2020 yıl. Bağıda turgan buqalardın bağlarını bilip berme hareketini kılabız. Anlıktan bizden kanalga жазылып биз менен бир болуңуздар. Ой fikirlerdi kommentara kaldırыңızlar. Buqalardın bağlarını bilip bermeye başlasak anda nazar salып туруңуздар, өткөн bazarlarga салыштырып туруңуздар. Мына şu buqadan başlasak. Бул жашы канчада? 1 yaştan öttü. Bağısı kança eken? 48 bin eken var. Sizdiki 40 bin eken. 45 bin eken var. Жақсы. Bazar bağıldı mı? Ekönöründen. Kançaga vermedin? 40'a vermedin. Жақсы. 1 yaşar 3 aylık. Esna ötümün arasında. Же olursa 2 aylıklar. 40 binge berileyaptı bazarda. Sizlerki bağ oldu mu? Kança vermedin? 36'ga. 36'ga veriliptir. Bu yılki erte жаздагы турпак, ha? Erkek. 5 ay oldu. 5 aylık turpak. Жақсы. Тоқталдым балалар. Базар канча турат? Канча экен буқан бас? 48 миң. 1 yaşardan kişine ötken. Hacı 1 yaşar toluk bu. 1 yaşar. 48 ming. Bazar bağıldı mı? 43 görmediniz mi? Жақсы. Sizdeki kança eken? 45 ming. 45 ming kem var. Жақсы. 1 yaşar, 1 yaşar bu. 1 yaşar. Bazar kança kıldı? Bazar. 41 ming görmediniz mi? Жақсы. Sizdeki qaraga? 50 ming. Sizge çoğurak ekan, arkadan salıştırmalı. Bazar bağıldı mı? Qandaysiң ukam? Жақсы. Bazar bağıldı mı? Özünüz alып çıktınız mı? Alып çıktık. Sizdikken de bu жатқандар, ha? Ha, bizdeki. Мына жатқандық тоқол бұл пародасы қандай? Башқаша ғой? Баштары. Angus. Angus bu. Angus деп қойып балада қойбайна, комментарийда мен Angus мескен деп ұрыштат елдер, ha? Angus mesle uydu, Angus деп жазыпсың дешет. Жоқ, башы оқшайды. Кішіне аралашқан, ha? Angus дейтесі. Қанша бұлы? 60. 60 мing. Kemi var. 60 ming kem var. Жақсы. Bazarınızı versin. Şöyle topladım ukam. Ha? Universal bazarı деп жазсаңыз. Universal bazarı. Ha, шығады, сөз шығады. Шығады, бары шығады. Мына шакан бізді іздеп отыр. Assalamu alaikum qaraga. Yaxshimi? Buqalarning basi qancha ekan? 45 mingdan. 1 yaşar, ha? 1 yaşar. Bağ oldu? Yaxshi. Assalamu alaikum, satıldı mı? Yaxshi. Qancha oldu bularning basi? 65'ten. O'tgan bazarda jolibdik bu? Yo'q, shul yerda mi? Shul yerda, ha? Yaxshi. Qancha ekan buqalarning basi? 35'ten? Yo'q. Uchovi. 35 ming. Turladınız, ha? Qancha turusini ayting? 35 ming. Onda telefon nomeringizni ayting. Sizga zona qilsa, telefon nomeringizni ayting. Qo'ldanmaysiz, ha? Yaxshi. Antena chiqmagan yerda ishlaysiz. 35 mingdan edi mana shu buqalarni. 1 yaşar, ha? 1 yaşar. Yaxshi. Так. Qancha ekan buqan bas? 75?
Yaxşı. Qancha qildi bermadingiz? 72 bermadingizmi? Ha, bular da sizdenmi bu? Qancha bularning bahsi? 55 milyon. 55 milyon. Ba oldu. Ya uşul жерде туруп айтып коюңчу, анча-мынча немелер, жемдердин бааларын сурашат. Мисалы, күнжаранын баасы канча болду? Günceler'in bazı 25 son. 25 сом. Aravanlı Günceler. Жүгөрүнүкүчү? Jügör'ünki 18 son. 18 сом. Кебекчи? Kivek, Bişkek 16 son. Bişkek- Tacik 15 son. Бишкек 16 сом, Тажик 15 сом. Дагы эмне бар? Аралашмачы? Anlaşma 18 sonda var, 16 sonda var. 18 сомдор 16 сом бар. Жакшы. Haklar 15. Базарга чыгасызбы? Баягы местада жолдун боюнда. Жакшы. Ошол жерде өтүп атат, бир тартып өтүп кетем. Ушунча адам, ушунча малды алгандан кийин жемин да алат сөзсүз. Жакшы. Будай канча болот? Buraya 22 son, 20 son, 22 son. Арпачы? Arpa 16 son. 16 сом. Жакшы. Базарыңыз берсин. Жакшы сатып алган. А? Өзү тартты, өзү чыкты. Бирок ошол жерди кыркып алып коюн, а? Букалардын баасы канча экен? Burada 60'tan kamı var. 60 миңден кем бар. Жакшы. 1,5 жашар, а? Канча кылды базар? Базар багылдыбы? Канчадан бербедиңиз? 53.500'дөн бербедим дейт. Канча болду? Сатылдыбы? Канча болду? 56 oldu. 56 болду. 56 миңге сатылып тур мына ушу. Силердики канча болду мына? 47 миң беришти, бербей атасыңар. Жакшы. Канча болду Кашка бука? Сизди тартпайбыз. Букаңыздын баасы керек бизге? 60 миң кем бар. Базар баа берди? Баа болду элекпи? Жакшы. Жакшы. Канча экен букалар? 100. Улантабыз. Канча экен буканын баасы? Канча экен? Мына бер чоңу. 110. 110 миң. Жашы канчада? 4 4 диш болгондо канча болуп калат? 3 жашар болуп калабы? 3 жашар. 3 жашар. 110 миң. Баа болдубу? Bizdeki 55 milyon al desem ovay koydu. Өзүңүз канча сурадыңыз? Al dedim. 55 миңге ал дедиңиз. Magazin sen alakın. Жакшы. Анча-мынча адам үнтүп айта албайт, базарда мынанчага ал депчи. Муну ham жүрөгү ток адам, өзүнө ишенген адам айтат. Siverji ya. 55. Канча болду ушул? 67 canım. 67.500'gө сатылып тур машин. Канчага алдыңыз? Kaç aldın? 76. 76. Kança ekan sizlerге буга? 60 ming. Biz mына ушу менен улантабыз. Assalomu alaykum qaraga. Буганын баасы канча экен? 65.500 kaldı. Алдыңызбы? Жашы канча? 2 жашар, а? 2 жашар. 65.600, 500гө. Жакшы. Сатасыз да кайра? Сатасыз. Канча деп атасыз? Кичине берсе беребиз, а? 66 bin veriyor da. 75 ming berse berberem deң? Yok. Жакшы. 67 şöyle öyle olsa veriyoruz da 66 var. Мына ушу бука баа болтабы? Канча экен? 60 ming. 60 mingге бербей атасызбы? Yok ben alayım desem vermeydi degesi. Жакшы. Наркы кимдики? Бул да сиздики? Yok bizdik. Канча экен анын пулу?
Ular 52 bin, biri 63 bin. Yaxşı. Son 63 bin, ikisi 52 bin. Aha. Assalomu alaykum qaraka, buqa yaxshi qanchada? Aldım. Qanchaga aldınız shuni? 73.200 ga aldım deydi. 2 yaşdan biraz o'tgan. 3 yaşarga yaqin. Cho'ng buqa ekan. Olib o'ylab boqish kerak. To'ltirish kerak, sotish kerak. Qancha dedingiz? Qancha? Qancha dedingiz? Ardor bu. 80 kam bor. 80 kam bor. Yaxshi. Qancha kam buqalar? Kam? 65 dan kam bor. 65 ming kam bor. Yaxshi. Qancha kam buqam bas aka? 60 ming. 1,5 yashar ha? Yaxshi. Sizniki yoshi qanchada aka buqani? Yaşı. Öyleyse dörtten, öyleymiş. 1,5 yashar. Bu pul qancha aqchasi? 65 dan. 65 ming so'm. Yaxshi. 65. Biz mana bilan qo'larni bo'lishini bo'lganday bildik. Universal bozori. Universal bozori. Bu otilgan ekan. Bu buqalar kimdan ekan? Qaraka, buqalar kimdan ekan? Buqalar kimdan ekan? Ben sotorasmı? Ha? Sizmi? Egasi yo'qdi aka. Ha, esi yo'q ekan ha. Yerlerini tapqanda shularning da bahosini bilmayapmiz. Yaxshi buqalar. Yaxshi buqalar birinchi oldin bunday sirt chekkaga baylanib qotgan. Yaxshi. Biz mana shu bilan jinniqdaymiz do'stlar. Bizning kanalga yozdingizlar va fikrlarni kommentariya qoldiringizlar. Baxtiyor aka.